Talo falava o talafou malisi fofongo le lau mua mo le nei tae ao o la so lua Februari lua afe lua tolu. O loo mafaufau le komisi mo fe whaatawa inga e whaia se suenga i nisi o pisinisi e whaonga ai na masini i tutongi ai whaatau e whaonga ai le pay wave o na o le tele o whaitionga ua o atu i komisi i le mawalunga o fees po o tau whaopopo o tupe ave sea mai tangata whaatau pe a whaonga le pay wave e lua i le 3% o loo tutongi ina e tangata whaatau i isi whale o loa pe a whaonga le card e pay wave ai whaatau. O se tasi o mata upu na whaa o atu i komisi, e 5.4 sene le tupe whaopopo, na totongi e se tangata whaatau, e tusalea ma le 2.5% o le oloa 2.10 Tala 5 sene na ia whaatawina. Peita ai o le tau saa o sa tatau na whaopopo iai, e 3 sene mo le payway fee, e telefale o loa o loo whaongaina le aitu ainga a wala e tutongi ai whaatau. O loo whautua ina le komisi mo fe whaatawa inga ia whale o loa. Ina ia whawhiso o ta ia lātou whale tupe e whaatala noa ia lātou tau whaopopo. Ona e te le se sala tupe e tutongi pe a wha amao ni au si itia i lunga tau whaopopo e tusaima tau whaatu la whunoina. I le amatalia i o le nei tau sanga whaale awa onga. Ua iai se popo le ngau pulea o ngai au kilani, i le toea a fia i o a o ngal whanau i au kilani i le amatanga o le tausanga. Mai le tolu tausanga talu mai le whaamai, ua tali tonu le asosio pulea onga, o le COVID-19 fuluiva, o le a leto e tula ai mai ai se whaafita au lia o onga. Ona ua maasani tangata e soifua whaatasi ma le whaamai. Na whaaliere pulea onga le kolisia o tahuhu ia Neil Watson. E umi se taimi e toe whai ainga luenga maa o ngā le whanau na a fia o na o le taimi na lokai nai la tunuu. Na saunoa Watson, o le a whaamalosia pea le no nofo i a inga o whai a o ngā ma whanau, pe a whaamao nia i le vairusi, pe ta ai o le whai a o ufifufunga, e tu ui le whiliwhilinga sa o loto le tamaititi. O le aso na nafi na whaalawi loa ai i se folasanga a le palemia, Chris Hipkins, ma le minista o tupe Grant Robertson, le toe whaawa wai o le pa uole tau o le penisini, le ave e sea mai o le 2.5 sene i le lita, ma o le atoe whaawa o foi, le awhau pāsese, i le whaonga ai no whewa inga lautele, pe o no foa afi, o pasi, ma waa. O le afiso soani o lo wha moe moe le malo, e whaamuta i le whai ungo Juni le tausanga nei. Na saunoa Robertson, o seisi vaenga lea e fesosoani ai mo a inga, ma le tangata le soifuanga ua iai nei, ma e fitu se laus 10 miliona Tala le tupe whaalu, i le toe whaalau te linga o lea fesosoani. O le fesili o fesilingi e nisi o tangata o loo no nofo i whale nofo maututongi au kilani. I pito nuu o loo whaaleanga ina whale i le malolosi o ta whenga malolonga. Ua fesilingi ai e tangata a lato ai a tatau o tangata nofo maututongi. Pe e talawhea ngai le tutongi pe o rents, pe a whai e le o tono nofo i whale, o na ua matua i whaaleanga ina. I se suenga na whaia mo mata upu tau i soifua malolo ina ma mata upu i whale. Na whaia le forma ai Dr. Lucy Talfa Barnard i le University o Otago. Na whaali ai, o malili enga i le vao le landlord po o le e ana ina whale. Ma tangata o lo onofo maututongi ai. A whai o se whale ua whaaleanga ina ma ua i ai se tūlanga e le ma whai ona nofo ia. E le tatau wai ona toi tutongi ia se rent. Pe tau fia fo i le tutongi ina, se i vanga nā ua mai au na whaamamai na manofo ia. Na whaamanino mai i lea suenga. A whai o se whale e tolu potu moe ai ua a fia potu e lua se i vanga nā ai se potu e tasi o sao ma mawhaina nofo ia. O na iaile o se malilienga i le vā ma le landlord. E tatau wai ona pa ui lalo le rent, pei tai, na whaalie Barnard, a whai ai ai ni whaingata i mata upu pea a watu i le landlord, pe e le tali ai na fo i e le e ana ina le whale na mata upu, e iai le ai a tatau e ave ai i le whamasinonga mo mata upu tau i whale, le Tenancy Tribunal, o se fesosoani tele le ana whaailoa mai, e le ngata mo ai ngai au kilani na a fia i lo longa, a mai se fautuanga mo tangata lau tele i le anga i le lumanai. Ua whatunuina le whamek ia whale talawai, ina ia whaiti le tuina atu i tangata o le fuala au o le fluoxetine, lea e fesosoani i tangata e ai mawhatianga i le soifua maloloin o le mawhauwhau, le anxiety ma le depression, ona o le uti ai o iei tu ai ngā fuala au i le atunuu. I se reporti mo le whamek e whapea, e whasfulu ono a whe tangata e talaina i tua ia fuala au i masina taitasi, ma le tolulua a wheo tangata e maua talawai i vai aso taitasi.
ua na o tangata e nonofo mamao mawhale talawai e mawhai ona talaina I tua fuala au e whaatatau I vai aso e moomia ai. O le aso ua toi te talaina I sia o ngai Aukilani, lea sa tapunia ona o tawhinga malolonga na whaalangai nai, o tutu unga wa tuina atu I le matanga luenga wa onga, e tuina atu ai le loto whaitalia I a onga e tatala ai pe a mana na o iai, e fuai le sanga le mumo whana wa onga ai maise le soifua maloloina, o a onga maululunga ale Auckland Grammar ma le Maclean's College, na fasila sila mai ana nafi e toi tatalaina I le aso. Na liki I tua sa email ale pule nuu Aukilani, Wayne Brown, na awei fai pule o lana pule ngā nuu, ina ia awane I whaalia ni o lato manatu, ai tu utasi atu ia te ia I fafunga ina whai unga, matala noi mata upu whatatau I le whenga iai o le ai Aukilani, malolonga I le taimi nei. Ua tele fai tionga ua whaa o atu e whaasanga ia Brown, o se tasi o fai pule ua ia whaasoa I nātu le emaili, I le toa se lau fitu se fulo le au porokiki. Ma ua langa ai manatu o tangata I lea ai o na o lea mata upu. E silia ma le whasa lau afe tangata New Zealand ua tuaile tutongi ina o ai tālafu. A o tau iwi ai a inga ma le tau lima ina o le tūlanga whaingata o le tamau a inga. I se whamatalanga mai le Centrex, e se fulutasi te si ma le 3% na si iti ai le numera o tangata o lo o tuaile tutongi ina o ai tālafu. Se furupa sene e mawalunga ai mai I tausanga ua tuanai. O peimeni mo taavale ua si itia le tuai o le tutongina I le 5% o numera mawalunga ia talu mai le masino yuni le luafe lua se fulu. E whaitau se lautangata na o atu mo se fisosoani I se whale tele I maangele I le asona nafi na mawai fisosoani I tau mafa o lava whapea tangata ua le aini whale no foai o na ua whaalanga I nei lolonga. O nisi o ainga ua momoi ta vale, masano no foi fale ale housing, ma le tele o fale ele I whaiani inisi ua. O le fale tele ua iai nei fisosoani mo tangata, o lo o fofu atu taimi o nisi e fisosoani ai mo tangata, ma sa asia ele palimia Chris Hipkins I le aso ana nafi. O vai tau mafa, fuala au, mea tau mafa, ma vaila au e whaamamai nai fale, o lo pito silio na mo o mie le toa tele I le taimi nei. Tala mai le Pasifika, o ngata I whale o le moto Vanuatu, na pā I le maunga mū mai lalo le sami I le tae au ana nafi, e ono kilomita I le itui sa sae o le moto epi, ai o le itui mātu o Vanuatu. I taalonga, e lua taalonga soka o le ata alo ai le au soka a li I New Zealand le All Whites, ma le awa saina ia mati, o le aso lua tolua mati le taalonga mua, e whaia I le Mount Smart Stadium I Aukilani, ma le lato taalonga lona lua I le aso lua sfulua no mati, e whaia I le Sky Stadium I Wellington. Tala fōia mai le sifofongo le laumua mo le neiva e ngole tae au.